Me te tiro te kāwanatanga o Aotearoa ki te pire hou e hanga ia ana e te kāwanatanga o Ahitereiria. Hei whakatīnana i te tōmina o tēnei whenua ki auahi kore a Aotearoa hei te tau 2025. Koera te whakahau a Tariana Turia kai arahi i te ropu Toranga Pū Māori. Kei te tautoko ngā kaimahi o te tari me mutu te momi tupeka o Aotearoa i te pire hoka tupeka hou kei te hangai e te kāwanatanga o Ahitereiria. Really support it. We want this in New Zealand. We know that the tobacco industry uses advertising with all its skills to keep brand in the mind of the smoker. Ko te pūtake o te pire, kia kotahiana ki te tae o ngā pākete tupeka, a hākua heha te parani, pēni te āhua hei tā Des Kelly me ngā kōrero whakatūpato. Ina ki te au tēnei paketi, tēnei pikitea, he pai rawa atu. Kore he kōrero, he whakanui, hei tautoko, hei take te kaitupeka. Hāngai tō teke nei pakati ki te tākino. Kore whakanui i te kaitupeka, me ngā kamupeni hoki. Koe ngā te me tino pai tērei. Nā kuhu koe ki rote ngā toa, kai ngā kōkona, kore he whakare, hei whakamana i ra kamupeni. We've got to get the brand off it and make it what it is. It is a toxic drug which is killing us, and this is another strategy to help that. I patu wai atu a te karere ki te tari o te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Tariana Turia i te rānei. Mēne he kaupapa tēnei, ka whakamanahia e te kāwanatanga i tēnei tau. Engari, auare ake. Joe Glenn, te karere.